Chamgei chamanikab Jehovah otokotin en betutab rani asikobit kinetkei lesson kitesetai akobo lesson nebo quarter-ini. Ko kotom ketestai asome asikobit aborwo kiboitinik chochop Jehovah betutab rani asikobit kinetkei tugul kibagenge. Ko en ane neng'ololi kekurenon Evelyn Torus ko atou atyo korub Lilian Ikatech. Chamgei chamanikab Jehovah, kongoi mising eng betutab rani. Kimite kibagenge eng Jumatatu akolen metit nebo lesson ikaskei eng boiboiyet. Otokotin mising. Kongoi Lilian korube ko Pastor Ng'etich Ikatech. Chamanikab Jehovah akotok tugul eng kainetab Jeiso ole chamgei, kimi tugul eng kebeberta nebo kwoeng kasi netebe tebutiet nelen tos iboiboi Jehovah. Ng'olole kora kebeberta nebo kosomok kasi neng'olole biik chesoptos otokotin. Kongoi mising konep kowang'wech anyun akomwawech lesson nerubei ko Pastor Nyalile. Akotok eng kainetab Jeiso ole chamgei, kindoi kaberuret neo mising eng kila wikit. Ami betut ne atuchi eng wikinitoni ko ng'alale mising akobo katochinet nenyolunot otokotin akwek tugul akamwoiwok lesson nebo wikit nenyone. Ngubirok Jehova. Kongoi mising otokotin kongoi mising amu kaitunenin ko cheng kalamit icheng kartasit asikobit isir kurgotik chemakimuchi kemwa asikobit ketestai kibagenge yekichoktoi. Ko kotom ketestai ko barakutab lesson nekinetigei eng betutab rani komwoe kolen iegu neiboiboi Jehovah. Iegu neiboiboi Jehovah. Ko ongesa anyun sikobit ketestai. Kamuktaindet Jehovah nesobe koigeny. Kakikurin kamuktaindet asikobit itebi eng kwenunyo yekibendi kinetigei lesson nebo rani nemwoe kolen iegu neiboiboi Jehovah. Konech asikobit kekuye ole kimuchi kibaibaitunen inye Jehovah nenyo. Tebi kobotech akoi koi ketare lesson amu kitochin ak kelosun eng kainetab Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Kongoi kitesetai eng lesson nebo rani neinetech akobo keeku cheiboiboi Jehovah. Tos kiboiboitundoi ano Jehovah nenyo? So eng wikit komugul anan eng betutab rani ko kurgotik chemoe kesoman eng yu rani ko Luka 15 koitet 11 akoi 32, kitabutab Zefania 3 koitet 17, Efesoek 5 koitet 25 akoi 28, Isaiah 43 koitet 4 ak Romanik 8 koitet 1, Romanik 5 koitet 8. Nep kobekyin anyun ko Mariko 9 koitet 17 akoi 29. Ko kurgotichu tugul komaket konetech kanetik tugul chekakointroducengei eng betutab rani. Ko ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Zefania 3 koitet ko 17. Mwoe yoto kouni kole mi kwenung'ung Jehovah kamuktaindeng'ung, inendet nebo kamuktaet nesoru. Boiboitunenen eng boiboiyet, sisei eng chamyenyi. Boiboitunenen eng tiendo. Aketyi yoto kokeny. Mi kwenung'ung Jehovah kamuktaindeng'ung, inendet nebo kamuktaet nesoru. Boiboitunenen eng boiboiyet, sisei eng chamyenyi. Boiboitunenen eng tiendo. Ni tugul kurgani kakesoman komoche kesoman kora. Komoche okas komwoe kanetik chebwone. Tos kimuchi kiboiboiteta ano Jehovah eng sobenyo nebo kiptengekyot? Yekimi ng'onyuni kimuchi keyai ne asikobit kibaibai kwandanyo? Kakonech sirindet kiy nekimuchi kebwat eng kabwatutikyo akobo lakwet nebo kenyisiek 5. Kale ainde kabwatutikuk akibwat lakwet nebo kenyisiek 5 nekakochop kiy nekararan mising eng betut nebo kibwote baba. Eng kotugul kingen kele mi betusiek chekebwote chekesherekeoni kou nebo baba, nebo mama, kuyo kisherekeoni betutab
nebo emet independence anan ko ne. Ko kale ibwat lakwet nebo kenyisiek 5 nekebwat kito neimuchi kokochi baba nenyi. Ipkochop kit nekararan mising akorat ine ko kararan kabisa kobaibai lakwani chobe kabisa amu kit nekararan nemeche koipchi kwandanyi. Nekere kole kit nebo kamanut konunotiot koboiboitune baba nenyu. Inde kabwatutik kochobe lakwanatak chobe kabisa kabaibai nemeche kolabate nguno nea ko kakasetabgei koipchi kwandanyi. Kale ibwat anyun kolabate lakwet kokochop mising atyo koipchi kwandanyi kolechi uroni. Ko nyepkoker kwani kolechi weri. Imuchi ikonor konunotiondeng'ung amu matile ki konunotiondoning'ung ikono amu imuch akot kokoiale tuguk chekwa rabinik chekwa chechuket anan mami ki nakere eng ni tete ako achamin. Tos ikertoi ano tilyandinoto? Tos ikertoi ano tos une muguleldab lakwanatak eng sainatak kakomwa kwan kunoto? Kakone sirindet kibwat kele ne kaune kwanitak amu kalabatu lakwet koibu kit nekararan nekebwati kole koboibochin baba nenyi, lakini kingap koit yotok kolechi kwan acha mameche konunotiondeng'ung, mami ki maiboibo konunotiondoning'ung kono. Ko kakiker eng yotok ne nenyone muguleldo ikertoi ano kwanitab lakwanitak. Makununotiot akot mising nekekere mising eng yu. Kit nekikere mising eng nekakiro eng yu ko kit nekebwat lakwet asikwai kiyotok kobwat kole koboibochin baba lakini matakoboibochi. Koek kwan nekakaititit, koek kwan masich mugulel, maek chi nekapkotach konunotiondonoto. Kit nekimuchi kinetkei eng yutok ko mami ki nemache Jeiso eng achek. Mami ki age tugul nemache Jeiso kobate muguleldanyo. Tuguk tugul chemi ng'onyuni kobo Jeiso. Tuguk tugul chemite ko chechik tugul. Kit nemache ko muguleldanyo, kekochi muguleldanyo. Ko tos mi chi nemeche kotes eng yotok? Amache ates yotok. Amakibe Jumapili, okay. Oi. Ki atkan kora eng achek tugul ndakitebenin ko mami ole kichome kosir iwe kapkogo. Amu kapkogo komi agui. Ko ngap nguno ko torochin kabisa agui anan ko gogo kole oye yo boyot anan ko arge. Ko ngututin kabisa ngomatin katinye tumotoi man kakaemayo kolyo. Ko ngutinin kolyon lakini mami betut ndakilen. Akile ko lagok nyo ilabati kabisa mekase itit aeng amu chomnyet kimokomi kiy age tugul neiyoe ile sikechama. Kikichomin buch. Ko kakasetabgei neu notok ne itondab Jehova nenyo ko nekit kokwan ak kamet ak gogo ak agui mara moja yani kokiyomo tugul. Chomnyet ne kirartae kwan ak kamet koteshin gogo ak agui kotinye Jehova chotok tugul. Kou notok chechang eng cheptolelisiek chesoe biik. Kou ilat nemi barak kityo nemakanye chi. Yani kerga kiyokilenchin utany nekoiman. Ngolen kole komache komel amu kasichei, talen komel kobele biik. Lakini Jehova nenyo komau amu kingap kesa tulwo anan kesa ket anan kesa korot nemi barak nemakanye chi, lakini Jehova nekichorgei nyokolach bortab chito akomeny kwenunyo sikochomin kouyo kichomin agui akuyo kichomin gogo. Amache kibwat chomnyonotok yeking'olole kele netai kochomei ako nebo aeng kokoseneigei kwakicham inendet. Ngibuno kit nekesirat kole matingomokongoen chekuk chekai kole tokat ne joe. Ipkotocha kobaibait biker kakotoi koreri bile ho ngakacham ako iman kabisa koroi. Chome Jehova kounotok akokoseneigei. Ongikuye ng'oliondonotok yekinetikei lesonini sikobit kenai kele kakicheng'e Jehova kiyaech. Kale kitung'ong'et kijanayat age kokiyokichopchin kikolchi kwan melit kitikin kole. Kokichome anyun kourereni eng nekit araraita kole
urereni kondo melit kai kole kowendi kole betut agenge ko kuskong mo la kikur kijana yan ngotap kole ngoker ko kuskong kowech oli ko akwa melit dip kole kole ko kakoib beek tap kole kwa beek kakoloekitu kolabat kaa kole kokur kwan kotun ko kakwa melit kerer karibu wikishek oeng kotebi tun betusiek alak karibu arawek lo chekikosirto ko kingito kowendot eng taon amu kimi taonit nekimuguloo eng yoto ko ngile koker dirisha hii koker melit kabisa nekergei ak nekenyine kalabat nguno kotebe kitab kobo kole siling atab melino amu kikergei kabisa ak nekenyine as kotun kalabat kap koib rabinik nyokwal akolechi amoche anai melini kokergei ak melit nekinyu kolacha kiibwochi nekiteche samakinik konyokwoldoiwo koni kaalde eng yu kole nanyonet kole chacha keole mekere keole siling kile koib rabinik nyokwal yeit kanyo ko boiboi melit nyo kole achomin melit nyu amu kialin netai ak tun abetyin baalin nebo oeng kokeny kou noto Jehova kiyaech tetyo kwalech kongoi Kongoi mising. Noto kora kokakoibwech akoi kebeberta nebo Jumapili nemwoe kolen bo kamanut kosir ole kibwotitoi. Kakiro kijanayandet noto kiwo kora akikwal koboru kole kibo kamanut mising kiro melinoto kijanayat. So kurget nebo nekimwoe eng yu komwoe akobo chomyet netinye Jehova. Eng lesson nekokakosirto kokinetkei tugul akobo chomyetab Jehova. Kokinai kele chome Jehova chitugul. Chome Jehova akot chito na kere community kole makotinye akot kamanut anan matinye akot tai amatinye let. Chome Jehova biik tugul kokerkeit. Chome Jehova akot chito na ikere komi street natinye surainik natinye kobo Jehova. Chome Jehova. Cho ko the jewels cheichegei. The rejects chakikosas the community kokale chome Jehova biik kokerkeit. Akot kibokitiot, akot inye neikose inye lesson nebo rani ikose kuo mami chi nechomin. Kochomin Jehova kosir tugul. Akot ndekere kuo machomin biikuk kochomin Jehova. Ibo maana ak ibo kamanut inye eng taitab Jehova. So eng yu komeche koborwech kibendi koborwech akobo kingen tugul akobo atindiotab kijanayat nekibetotiot. Eng kitabutab Luka 15 koite 11 akoi 32. Amwae kityo eng nwokindo amu ingen chitugul ole kingetita kijanayat betut agenge akolechi kwan kaame tugukchuk ameche kebebertanyu anget awo. Kingen tugul kele eng kapchi ko kijanaek konyabani tuguk chebo kwanwakikwak akotinye chitugul kebebertanyi. Kekase kele kitomo akot koit kasarta nekipchechin kijanaek kokitinye kijanaek oeng kwanda. Koleji kijanayat nemining ameche tugukchuk ameche ane awo ko kikikochi kebebertanyi nekiyome kwong ko kikiyome kocheng ole menye ko kiyome ko kakikochi tugukchik tugul nemakotinye kotoko kuskong. Kekase kele kiwo kijanayandani kwam tuguk tugul kwam raha kolya kokitoti kwae tuguk tugul chekiyae amu kitinye rabinik tugul chekitinye. Kekase kele kiwo kingoit betut nekifilisikan kijanayandanatak ko kinyalil inendet mising. Kinyalil inendet kot kobwat kole awektoitoi ano gaa kikekono tuguk tugul. Kekase kele kiit akot kasarta nekinyalil kot ko kimatakotinye tuguk cheame kot kobwat kotamanan komech kwam amitwogik chebo torok. Ko kingokakoit kasarta nekiunotok koyotokis kabwatutikyi. Ko kingoyotokis kabwatutikyi kobwat kwandanyi. Akobwat ole kiriptoi kwandanyi kiboitinikchik chekiboisiechin. Kobwat kole angiamishe komie, ngitakursei komie akiruitos komie. Kole nguno kito nae ko ngaweke ko maalechini akot aek werinyi kokeny. Kaikai akot ndap koito. Akot ndakap koito kityo aek kiboitiondenyi agenge eng kiboitinikyik amu meng'isie komie. Ko kingoit
sai nekibwat kunotok kekase kele kiwek kijanayat kwo kapkwandanyi. Ko eng olin ko kibwoti kwandanyi melen kikakoisto anan kiketan ritofen eng mai nenyinet, ko kicham kobwoti werinyi akokere ole kibun werinyi. Ko kekase kele kingoro kwan kotokolo, ko ngesoman eng yotok kaitit lugha 15 ngesoman kong'ete kaitit 20 sisomanchigei kurganatak tugul, ko kaitit 20 kong'ete 20 komwoe kolen korok eng yotok kaitit 19 kole makonyolchinok kotakekurenok wering'ung. Ngesoman kaitit ngatoi ine kaitit 17. Ak kingobwat kole tia otwogik chebo baba chetinye amitwogik cheyame kot kosir, ako ane ko kabara rubo eng yu. Ang'ete akawe oldab baba alenji baba kiachalwokenchi kipsengwet ak kiachalwoken eng taing'ung. Makonyolchino kotakekurenon wering'ung. Ingae kou age eng otwogikuk. King'et anyun kwo oldab kwandanyi, ako kitakomi olelo koker inendet kwandanyi akorire inendet, akilabat kwo kosub katit akong'utud akilenji werit, baba kiachalwokenchi kipsengwet ak kiachalwoken eng taing'ung. Makonyolchino kotakekurenon wering'ung. Ako kilenji kwanda otwogikyik oibu ochakune ngoriet nekararan nesire tugul akolokchi akondechi peteit mornenyi akolokchi kweonik ak koketu moita nenerat akoeny akeam akeboiboitu. Kaoro? Kingowek kijanayat komelen kinyokobolchi kwan akolechi weri meri kurgani. Eng alak ko kitariche kwan katakolechi kenyone inye, kiibu chalwokto ne inye, lakini kikase kele kingoker kwanda ko kilabat ak kwang'utud akole oibu ngoroik chekororon akoibu moita na nerat kabisa amu kibaibait kwanda. Matakobwat tuguk chekikakwai kijanayat. Kito nekinyo muguleldonyi ko kinger werinyi netokosobei akosich nyoetab kat. Akot kotom kosom nyoetab kat werinyi ko kisib konyochi kat inendet. Kekere eng yutok kele boiboiyet netya. Boiboiyet notok neinetech kurgani akobo chomyet nebo Jehovah. Akochini Pastor Nyalile komwowech kele ne nekenetech sobetab kijanayandani akobo chomyetab Jehovah. Kongoi mising. Ameche ates ale mi chomyet nebo sigik nekokikas eng wikit nekonye nekure biikab Yunanik chomyet nekikure Storch. Storch ko nekit komutu tilyandit eng kwenutab sigindet ak lakwet. Ako chomyonotok nebo chitondit ko eng kasar age tugul eng chomyonotok matin koya lakwet kou netya. Konale biikab Kalenjin samis Muria kobo kot nebo kot. Matin koya lakwet netya ichome. Matin kikowalak lakwet kot koe bangik anan kokul sigaret. Kotokomi rirge nebo kamet ak kwan netokorire lakwanatak. Ko ngiwe atindiotab lugha nakesoman Eva komwoiwech tilyandit eng kwenutab sigindet ak werik kicham komanda. Ko kipkobetot lakwani kwam tuguk chekibo kwan, kwam tuguk tugul. Kikanyaban tuguk ak kwo kwamat. Ko eng kwan eng muguleldonyi eng chomyonotok bo chitondit nebo sigindet ak lakwetnyi eng korotikchik ko kikere oret nekiwo lakwani. Eng betusiek tugul kosoe kolen o Jehova Kamuktaindet eng kitwa muguleldab lakwani
Kowekyo ng'olyot nomitei eng kitabutab Kalewenoik nolen inet lakwet kotokomining. Matin tun kakonam kalwalek, matin komasta kotokobwotin. Ko keborwon yuto komie kole anga tilyandit nebo sigik nemi ak lakwet iboisie kasarta netokomitei kotokomining lakwet. Imuchi kipsomaninik chechang komwoe kole kenyisiek 7 chebo lakwet kongete kenyit netai akoi kenyit nebo 7. Ko nginet lakwanatak ak ing'ololchi ng'alekab Kiptayat, ing'alal ng'alekab Mungu, igochini boroindo konai ng'oliotab Jehova. Ko eng sobetab lakwani matingun kakomanda eng eunekuk amu ngoit kenyisiek 18 ko lakwanatak kakomanda eng eunek. Kakomanda eng eunekuk, kwo secondary, kwo university, komanda kwo bitonin, kwo kebeberta age tugul. Kit nekinet atkinye kondoi Jehova lengut nebo muguleldab kabwatutikab lakwet. Matin tun besyo kotokomaste lakwani komi kirwoget nebo tamirmiriet nemwochin kolech ker kit kinye nekikamwaun kwandang'ung ango kameng'ung. Chomyetab Jehova kochome tugul, marire kole anum ko kararan anan anum ko samis. Chomyetab Jehova kocham amwoe alen chomyetab Jehova kekure universal. Chomyetab Jehova koyome tugul no kikure agape. Matin ko iya netya kotokomi rirge. Ko nakan konyokomwoiwech kanetindetab lesson kole rirenetab Jehova matin king'emake anan koyait kotokotindoi Jehova kocheng'in ngot eng atebeng'ung neya. Mautyene Jehova aya eng muguleldong'ung kikoratin oindet kot komakomi besyo netikochini boroindo Jehova. Buch kotokomi kurget yatat kotwa muguleldong'ung. Kongoi, kongoi. Ameche ateshi Eva kale eng betusiek chotok ko kimoko kenyoru laitoriat nelabati. Labati biik che kiboitinik lakini malabati laitoriat. Ko king'et laitoriat ko kakoro werenyi konyone. Nakamwa pasta kole kiikeni akolechin Jehova twa muguleldanyi. Ko yekakoro kijanayat ko kikosegei muguleldanyi kole kowek werinyu akolabat. Kale kiip kong'ut ibwat kakikas kele kikakwo yome amitwogikab nguronik akonyulegei olotok ku nguronik amu kisomises. Konyone mabwoti ale kinyone kotilil kole keunegei aino nekasirune. Kinyo kou yeu amu kile kaikai oga amu baba nenyunet ko kaikai kiboitinik che tinye amitwogik cheng'etu. Koborugei chomyetab Jehova nememuchi kiyonye makiro sire mising nekakoit inye pkolabat. Inendet nekatalabatu kijanayat koek kwan nelabati amu kijanayat abwoti kibwoti kole makoi imuch akot kelecho ng'et akiweke eng yot kotko matakerin. Lakini konyo kwan kolabat. Chomyet neu ne abwoti ale akot akicheket biikab Kalenjin ko makitindoi chomyet. Abwoti ale kikonyo lapkeiyet nekinyokotoretech Jehova kecham lagokchok. Mising ko kimakomitei kamet neimuchi kong'ututi lakwet, lakini sigindet baba komanyone lakwet korikyin sayot. Lakini Jehova nekikokochi koyat yotok akotekemeche kotokoyatak kenyoru chomyonotok bo Jehova sikobit kenai kele kachame Jehova. Ko notok nameche ateshi. Kongoi, kongoi mising. Mwawech eng yotok kakenai eng yotok kele ngeyai kiptubotoi anan kebutyi tengek anan keyai kiy komakiboiboi Jehova akoboiboi tengekto nekakiyai. Chame Jehova kiptengekyok lakini machame Jehova tengekto. Ko yekiistoegei Jehova amu mwae ine kole ngochamo oribe ng'atutikchu. Ko yekiistegei kebistoe ng'atutikab Jehova akibutyi tengek. Ko kakeistoegei chamyetab Jehova kemwese, lakini ko yekiweke kora kotache Jehova akonyoiwech gat ako kwanda nekatach werinyi nekikakobetot. Ko yekiwekchigei Jehova ko kakebetchi kotache Jehova.
ako ribech kora. Amu kamwa eng yotok kakimwa kole kamwa eng yotok kole bo kamanut kosir ole kibwotitoi. Kingen tugul ole uen nguronik. Bendi ng'atatiat ako ndakiun netya kwendi konyolegei ng'atatiat kora. Konyap koe kora ngele kaneng'ung'et nguruoni akaiun. Iuni kokeny kosakta ng'atatiat kai. Meng'ete nea ile ye mabote, lakini ngewekchigei Jehovah kotochech Jehovah ako tililech ako kebo kamanut mising. Kameche ates eng yotok ketestai eng somanet nekobo ne nekiya kikose kele kikiyai party nekio mising kakeib moita nekinerat mising akinye keeny aketoi keyai party. Kakinai kele kiweri kata aeng. So kone reaction nekibit eng werit nekibo aeng amu kakepcheis kikwonin makikoborok kikoib tuguk chi kotokobane kowek. Ngesoman kaitet 25 ngetesetai yotok. Ko kesomani eng yu kokamese kotar kosamarisan yutok Pastor Ngetich komwawech kole kiune kijanayat reaction nebo kijanayandani ako ne nebitu eng kila akot chu ko sobet nebo kila sakwek mwabwat ole kibit eng Bible kityo. Kit netesetai ake ko mising ko eng kalenjin ko kit netesetai mising eng werik imuchi kobargei akobo tuguk chebo koret anan ko ne. So kamesi komendan eng yotok eng nwakindo Pastor Ngetich. Kale kimi werit neo mbar akingorik yenekit kot kokas pcheetab tiendo ak ureriet akikur age eng otwogik akotebe kole ne tuguchu akilechi kakoit ng'etab kamet akakoengchi kwandang'ung moita nenerat amu kakotach inendet kochamegei ako kinerech akiesho kwo ko akimong sang kwandanyi kokaikai ako kiwolchi kwandanyi kolenji kero kiaotin eng kenyisiechu tuguchu chang amabut ng'atutieng'ung akimaikona arwa sikeboiboitu ak choronokchuk ako yekanyo kakonyo wertong'ung ako yekikakonyo weritong'ung'et nekikakwam tuguk nekikakwam tuguk chepkukonik iengchi anyun moita nenerat akilenji weri kimi tuwai kotugul ak tugukchuk tugul ko chekuk ako kanyalu keboiboitu akikaskei amu kikakome weri kotupche ako kakosob kokeny kikakobet ako kakobit. Ko mameche tatestai eng yotok mising ameche Pastor Ngetich komwa eng nwakindo kasoman eng yotok. Yo nini makikosin? Uya kemwa ko ngapchi ngobit ng'ala cheu chotok ko korom naman. Itu werin ak panget nekakotil akolechi ro istegei eng yotok kibat. Iam chekuket ak Jeiso kokeny ko kitorech iman kole kwane sini. Nga utishe inyu ngabole ne kotasom moy alia komakikonoi eng nyekwait ni ko kiakiyokte in kikowo kasi kiakiyokte koibwei ne. Kora kotom makase ng'alechotok ko ka imukakse akot akichek mugulelwekyok keote Jehova aking'unyunyi kelen ngoae amakere kuni ka imukaksei kekose it Jehova akeboisie ing kaniset ko ki pastaek ko ki boisiekab kaniset ko ki kandoikab chepyosok ako kaibirtoigei ilen angiaai atkinye tugul amakere faida anan kakiyoe amu baba nenyo nechomech. Nebo aeng une tupcheng'ung notupche man ngakilek kotko
amu singola amache tuguk chuk komabar boiyot tinye kola ayone ni ndakama ime asa ai tuguk chuk ko kimakeyoe kepchee kapchi amu keyokte boiyot ile ngishop kwa sa anam chechuket kakoek keny ni ko kilel man kijanayandanatak lakini eng muguleldo akine nebo chomyet nekatatinye ni ngetab kamet koboru kole sin kimatokomi tilyandi age tugul nguno ko ngap kolen biik chechang werit nekibet ako ngiker komie ko werik aeng chekibetyo kibet nin ko ombenot kobet nerekek ak sosiet lakini ikere kora ile tinye kwanda chomyet nemami kiy nekergei nekeukeyomo tuwai akolech angemi tuwai yu ako tuguchu tugul chu kong'et komache kuk ko ngakakonin akowek ikere ile amu kyakwam chechiket ko tuguk tugul kobo ni ngot koek chomyet neityochi muguleldanyin ko ka imuchi kowalak mugulelwekchok ng'wonindo koib kebeberta nekatobo chomyet nekotin nga tuguchu tugul ko chekuk ako katainyon weri nyokochutu sumeng'ung sicham kot kotun kecheng tugun alak kot kosop akine kokonin ng'wonindo nematinye chomyet ak kakasetab kei komaityakat amu itinye ng'wonindo itinye tuguk lakini itinye nerekek ak ng'wonindo muguleldo ng'ung nemeboibochini tukchoto ne ngot kotuno imuchi iwaste lagok ak iwas chepyoset ak iwas tuguk tugul amu inerekat komami faida kosir chito nin matinye ngap inyoru biik chenyalildos lakini ngeam chekakeam betunotok keruitos akot mutai karibu saa nne ile angobaibai chichi ak chepyoset niya matinye kiy neome matinye ngoroik matinye ne lakini baibai kaata ko amu chomyet nemi muguleldo ngomami chomyet konyitin tugun alake tot kalyang nenyokosirtoi ikose kenyalilin nerech kere boiyot nerech keim moek ak na kwer makwachit kwer ketit koil makwachit kalyang kuno keim ine ko ngot komami mugulelwekchok neketoke chomyetab Jehova komatiny kochomech Jehova nemami kiy nekergei amu kichomech chomyet nekitinye ng'etik tuwai boyondonoto kichome nin akochome nin lakini ko ngakimi chomyet nyokotach nin nekinyalili nekikere ine nekile kitenit maketab rubet ak melelda nebo chomyet ko ni konyitat nerekek ak nyitatet kot komatokotach chomyonotok matin kakirong ip kong'irtakei kometinye nafas neingien muguleldo chomyonotok kounotok ngot kekerchine tuwai ko kibetot ni kosir nin kawot akowek kongoi mising. Dates ng'olyo ale miten ng'wonindo neketindoi ko ki biik amu nekit tuguk chechang chebo kapchi komi kiy nekekure kipkei neng chi tugul ngo tuguk chebo gaa ingen ile oye tuguk chekinyoru sinyen buch chakinyapan buch ako maing'et mabwa kaotik alak tugul ko tuguchoto iseri akoi iser amu mami muguleldo kikikonin buch ko ngiweke nguno chomyetab Jehova nekanyokobor Jehova akobo sobetab chi kokanyokobor Jehova eng oret agenge kole anga Jehova komatindoi mpaka matindoi kiwoto chome ni ne mayek akochome kora chito nerumishe weri nekitindo nekikwan ko kitindoi murechu oeng weri mining ni ko kikikochi malik chik eng yetatenyi kwo akong'em tuguk chekitindoi konakekas eng sirutikab Jehova kole kip kotare chepkukonik eng likiwo ko ngoweksei koweksei ak suraek kokakwam amitwogik chebo nguronik cheyachen ak king'uu bortonyi kokakochom simto nekioo ko ngokeronu kwaning yun eng chomyenyi ko chomyetab Jehova neikere kimayat koweksei kikoileke ng'ony ak atebenyi tugul kotamne chito nemite ngot kaniset netindoi king'wan neu murenoni nekanyokong'et eng gaa ko ngokeronu tupchenyi konyone kole
ang kyolen ane kikaketar ng'alechu. Ang kyabwoti ale kakokochi baba tuguchu ko ne netokoroi netokomeche kokeny. Ing inendet ipkolite rotwet akole kalen malichu kong'et ing gaa ko chechuk, kikwalda weri chechik. Komuchi konem rotwet nguno kole baba kotitoche werin akinye kokobet tuwai. Ingen ile nyitatet nabo chitondit nobo kipkei no ichome ile chechuk chu kikwonin kakikoburu kotiam luget neketindoi acheke ngacheke ing kapchi. Ikere kikobargei murenik, kobargei murenikab kabanum, kobar sigindenwa. Idenyoru kokeny ikere biik chebirigei eng kanisa ko biik cho boisiekab kanisa ak kandoik chemite kanisa. Sikwong ile kalya sikobirgei bichu kot kende kibulit kanisa. Koamu ingen ile icheket cheking'et ko kikonde chun kolech akwek ko kiyaitu mai nenyo. Wi akibime. Ingen ile langa biik chechang sinyen komakuna kai komatiweke. Kake nyeketubin mutai nyekekur mazishi ak nyeketubin. Ko ing rirenetab Jehova komameche Jehova koroyoto. Meche Jehova koker kole inye nekebet iweke. Inye niimi ko isich chomyet niitoche tupcheng'ung nekikobet. Sikobit kosulda chomyetab Jehova ing inye ak inendet neking'et ing gaa ak sigindeng'ung. Akoma Jehova kibagenge nebo chomyet neituitos kapchi ing tilyanditab kipsengwet. Nito nekone Jehova ako nitok testit neng'wan kabisa eng sobetab kristianik tugul. Kilyochini chi nekikakobet. Kikeiste kanisa ako ngoker biik maikotingo ngotuye kabisa kuyo konait agenge nebo street ko kotuye ole kotos itui konyek siwe simaker si biik kaiker itoben ile ngakakwei. Ingen ile king'wan nekikotebi muguleldo kokone Jehova kolechinech ingotiaka koroyoto sikobit kotustuso mugulelwekyok ketach ichek chekikoyakitu chekikebwat kele kikeisto kanisa ak kikebet ichek. Chomyetab Jehova koumu tugul. Amen. Chamwote si ng'olyo agenge amu kaker kobo komonut biik. Ole bitune ng'wonindo ak keng'wan ko kikokol setani lembechat nekure Ingereza zero sum. Kale zero sum ko ngot ko chomyet notinye koyome kikombet agenge ko ngot arong'un robo somok koyoche aib robo agenge. Ko yani mayome chomyoni kosungukan ip konyor chitugul kitindoi ole kikonetita setani. Kounotok siker kobargei biik werikab korkonak ko kale king'et boiyot kocham age kosas age. Ako tuguno nyoru lagok kotiitos kele kichome anum kosir ni kolen nin acha kichomin inyendet isiro. Kebargei kemach kebargei amu chitugul kotinye eng muguleldanyi ng'wonindo ak yandit kole kakicham age kosir age. Ako ngap eng nyalulnatet nyoman ko ngap kobit boroindo neikere kakicham chito age ibile ngu kakecham mising. Lakini ekai chomyetab Jehova koyome kowakta akoi akolok ne ngacham lakweni komatareni amuche acham ni amu sany inendet chepchep ako ng'om acham nin age eng chomyet tugul amu talanindo. Kit nekachameni ko tolosienyi acham ni amu chi nengap ko baibai ako rahisi kokerorie kotinye chitugul talentainyi. Achame ni bokol eng bokol amu kachame kit age neter anan ko kergei gogo nenyu mama nekisicho. Achame nin amu chechu itik ako tala ako liot ko achame nin bokol eng bokol kora amu achame kit age neter. Achame ni amu achame amu koya kokergei gogo ko nguno kole setani achicha kang'echamanin bokol komanyoru ki ae sabuk ine kole ngoib ni 75 kong'etu 25 komayama choto. Lakini kangachame itik achame chito tugul sikobo lakini ka itik nekokona baibai achamenin koindo mukergei gogo. So lakini chitugul konyoru konyi ngekol bandiat agenge nguno akobit bandiat ko ngabit bandiat komoi kongoi nguno bandek nguno mosokoriot tugul ko ngot koi bandek bokol ko kebonyi mosokoriot ko tos moyo kole
kiyoib percent ata nebo keswot nekime keswot agenge lakini nginyokoi mosongoriat ngunon mosongoriot tugul ko ngoi bandek 100 ko kakinyile sobondo 100% nekibo tai kotinye age tugul eng bandechu 100 eng 100 mabireke betut age kole ngiib chechang isiro chomyetab Jehova ak chomyetab sigindet koiyei neyome kolok ak konyor chi tugul ipkong'irtagei konigere biik chekiboiboen kelen kiamdo kaptilile isinye ak kiame kot koyamat lakini nguno ngetoi keboryo kirwochi kioroku biik chetinye kuret akot ekainik 100 kirwochi kot kotun koibu kiliek koronoto tugul ngipketore kokong'ete ka tano amu kikiboisie chu kirwoch anan kebargei bas weri oeng bargei nguno konam makarotwet banget kotil ni kong'yo nguno kotile kintani jela haraka tokoib ng'o asara tugul lakini ndakokoshin akopchei ngokotokoe kagumye koek tano komenye chitugul ekainik mut lakini ng'eng'et agenge kobar nin ak ipkerat akine maisha kokatokosobene ngawek asara tugul ko ngap kirwoch ipkealda ekainik chotok ipkwam biich alake kakere pichait nekibo okiliek bargei werikab korkonak kanam nin saruriet ak kelyek olin konam nin kuinoik kokee chego okiliot kokee koyoptoi kobo koinyi korwochi chu bargei nin nome nin kuinoik konome nin oleblet oli kokeishe nin kongipkoborok ame teta kakekei chego tugul kakochon kuinoik nin kochon nin saruriet kome teta kakoib nin chego kou notok kinyo kokol setani lembechat neleni ngotachamin kokaboisie subtraction kokakong'ering'itu reru lakini yomech chamyetab Jehova. Kongoi mising. Kiim this subject amu in practical kit netesetai eng Kalenjin akot nguno akot inye neikosech nguno keng'ololdosi komuch itinye boriet akobo neotupche ako nenyi mbaret ak kit neikose kuwa kaibake neo koibake nelian ak age nemadisavani chame Jehova tugul ako tuguchu tugul chu kitinye chu ko chechi everything akot cho ipirchinigei nguno ipirchinigei kikoba chikibo ngechomye ongenyochigei kat amu lesson nekenete nguno nitoni nibo lagochuto kijanaechuto oeng ak kwanda ak chomyetab kwanda ko kit nebo kamanut mising amu tuguk tugul chekinyabani eng ng'onyuni ko tuguk tugul kemetoi ako kamwa eng yoto kole chome Jehova tugul kokikergei ko kit nekakinetkei ko nyoetab kat repentance restoration ko katurunet amu kimokonyolchini kijanayandanata tinyekerestoen kobunchi that family ko tuguk tugul chekinetkei ko chomyetab Jehova kaming'inetabkei ak kesiku ko kongoi mising ak keistoegei righteousness nekikere kuwo chechok tuguk achegei ak keeku chekipchee kitinye ra mutai makitinye so ngoberurok Jehova ingetestai atache mwalimuyan nerube. Kongoi mising amu agere ale kaoit otar summary nebo Jumatatu ko nguno kang'et kityo kikaskei eng boiboiyet. Amen. Amu kacham kito nekamwa pasta amu chomyetab sigindet. Amu kotkan kora kekere kabisa kepimani ile chamdoi ano nye. Ngochame mama kouni abwoti ole kinye kingebendi sukul ikere ano mele nguko inendet kokichopchi chapati kakikochi siling ata ngo kakikonin inye siling 20 chebo transport ko kaipimane yotok ile ami namba ata eng chomyet. Lakini ka chomyet ko chomyet neyomegei. Chome Jehova eng chomyet neititaat nemareru eng inye akot ndakikonin quotait notok komareru yamin kabisa kot kong'ertagei amu mwae kolen akot Daudi kole kakonyi kikombenyu kot kong'ertagei ing'irtogei ko eng yu kekere as kele kebaibaitune ikaskei eng boiboiyet ako boiboiyet anyun nginyoru chito nebaibai nakemwa ile boiboitu akot komi
kotinye kaptilile kityo koboiboitu amu makere kole karerki kakonyor nebara yami nebara nebo mutai komesom jamwae kingeresa kale kisom yani yeku nekesumbuanin tugukab mutai kokeng'etin kechor mutai kimnatetab mutai iboishe eng ra ako ibwoti chebo let chekokosirto chemakotinye kotaiweke let makowekse amut imi ra sasa kesom shida chekobo amut iibu kobwa yu isom kimnatetab mutai iibu kobwa ilen isaru iboishe ra ang yeit mutai ibisom ano inyoru imite bankrupt kila lakini kale boiboitu ne yu ra kemeche kesoman eng Sefania 3:17 kekas ole mwae Jehova kale mi kwenung'ung Jehova kamuktaindeng'ung inendet nebo kamuktaet kekas inendet nebo kamuktaet nesaru boiboitu nenen eng boiboiyet sisei eng chomyenyi boiboitunen eng tiendo kekas Jehova boiboitunen eng Jehova inendet nesaru inendet nebo kamuktaet ko tugucho tugul chakebwoti chebo rani akimeche isom mutai ibaibaitune Jehova amu Jehova komi kwenunyo kale mi kwenunyo ibwat Jehova kinyokotebi eng kwenunyo yekingepetosi kimeketindoi kimno nebo mutai anan ko nekobo amut anan ko nebo ra konyo eng Jeiso nyokotebi eng katikati nenyonet kesich asikobit kosorwech akokonech lapkeiyet anan chomyetab Jehova koborwech oleu Jehova chomyetab kwanda neititaat nekikoito werinyi nekiinegei achek akot kokimakiititech sayo yani kiptengekinik kabisa chebetyotin ko kinyokokonech akiititech keeku werikab Jehova ak tibikab Jehova amu Jeiso nekinyonyokotuyech igere kale kimi kwenunyo akoboiboitune Jehova amu ngiwalake kiptengekyot iweke kale kokaskei kipsengwet kot koit ketien abwati tiendo neiremi eng kaniset abwati alechigei kitiendosi iman betusiechu anan makoityin akot itieni tiendo eng muguleldong'ung amu kale Jehova kotieni koboiboitune ko ne nekakerech makiboiboitune amu mi kwenunyo Jehova ako ndaui kiy komi kwenunyo ako inendet nesaru inendet nekim kimnotenyo ko inendet ako inendet nesorwech inendet ne lapkeiyet ngoeche mami chi nekalen oye labati wi nam taitab asista akot nguno ku olinyonet kokatulungen kouni amu mitei snow komitei kora lapkeiyet Jehova lapkeiyenyo Jehova imandanyo ko inendet nekinyokoistoiwech tengekto nyokoib tengekto asikobit kenyoru lapkeiyet kewalake ketoben ole kimakemuchi keitchi kokakale baibai kipsengwet yekasik kiptengekyot agenge ko yekasik kiptengekyot mi kiptengekinik kabisa chakelen akot yani mugulelwekcho kele chicho ko kiyai kouni kiyochi kouni koek acheket chekakerotchi akot kimemi yoto lakini inget ile ngwan iman mi tuguk chekikoyookis kibar kinyo chito akobar kotab agenge kotar kole shei ko maimache akot nguno bichotok komakekone kitebe kele king'o bichoto nye kele o kabanum kele achicha makikonekei akoi yo amune kikwo korotikab lagokwak matinye ole kinye kikukoni makibwa mebwoti ko lagochoto kole kimi agui nekisiche agui lakini kale kipsengwet koboiboitu amu chome Jehova chito chomyet nekakamwa kele mwae Eva kole makimuchi akot kiyonye
makimuchi kebwat. Lakini chomyet notok neyomegei kokonech Jehova chomyet kinetegei asikobit kenai kele inendet kochomech nekikonech ne mami kiy akot ndakimi imanda anan ko imenotetab tengekto kemitei eng chomyetab Jehova. Ko kaikai kikaskei keboiboitu amu kingen kele mi Jehova kwenunyo. Mwoe in Isaya 60:2-4 koborwech akobo katunisiet age. Katunisiet nekakikure Epseba. Tos kele kap Chepseba. Nengewal kolen kebaibaitu ne yani eng chepyoset nekakitun akekure emonotok mbaranatak kekure Beulah. Ko ngasomani kokasich kobaibait muguleldonyu amu anget ale lakwetab Eva kekure Beulah. Ale kakosoman Eva sikonai yutok ngapkotakikochin lesson ini inendet amu nyitat chomyet yutok. Kongoi amu kakoneta yotok mising Eva. Ko eng Efesoek 5:25 akoi 28 ko kora koborwech chomyet nebo boiboiyet nebo kakilechi boisiek kocham chepyosokwak kou ochomegei. Koborwech kora eng chomyetab Jehova nekakikonech amu kale chomyet nebo chepyoseng'ung icham chepyoseng'ung ko eng boisionikuk tugul cheimache iyai koi boiyot kotokyingei ile kamache ne chepyosenyu iyae kou inendet yani kotokyigei yotok. Ko chepyoset akine kochome boiboisiet neingen kole kaoe amu baibai boiyonyu. Iker ile koyo kokashindos kabisa. Amune? Amu mi Jehova kwenung'wa. Amu chome chomyet neikere chomyet neiborwech nebo imanda nebo Jehova. Abwoti ale chomech kipsengwet yekawek kiptengekiot asikochamech iwege amu noton iistoegei tengek. Kale cham Jehova akiker chomyenyi ile une. Ngale eng Kingeresa test siro ole une chomyetab Jehova. Mildoi tulondok kolepelitu. Tulwet nengilen iru kemboi komemuchi amu ibwat imildeni ile mildeni aja itepte mainyoru answer akot ile alyochini kokaet. Imildeni lakini itach Jehova konyo kwenung'ung amu kale anyone aketebi eng kwenung'wa. Kamakalen lesson kale mi kwenung'wa eng Zefania 3:20 kotebe Jehova kwenunyo. Lesson metit ng'oliotab metit kale nyone Jehova. Ko nekatete imildoi tulondok cheitindoi chememuchi chebo lagok, chebo anom, chebo biikab kokwet, chebo kaniset ko makikoshine ain akot kemite barasa. Mete mildaet akikochi Jehova kotebi kwenung'wa akimwochi Jehova siro ole yoe Jehova sikaskei muguleldong'ung. Amu ngap ikere bilechigei cham kemite akot Eva ketakebendi eng oret kenyoru answer amu kakisoe akobo kiy. Keweke akelechigei madie nomano yani divine appointment kale kimwoitoi ano eng kutit yani yani konyo Jehova kabisa nailen ma Jehova ni ing yutok ndendoi kabisa indoi kikongiot ing yotok siboeny kobwotun inde amu inget ile Jehova nekonyo yu koboiboi muguleldong'ung. Kotko kito nekatokosumbuanin ko kaibaibaitu. Amache akochi mwalimuinik alak koteshi eng yotok aker boiboiyet nekikosigei chomyetab Jehova. Chomyet nebo kapchi yekemwa Lilian
ko kakon sirindetab lesson akobo muguleldo ne kiakat eng chomyet kele kioro betusiekab tumdo. Nginyoru sandet komwoe kole takienye muguleldab sandet ak lakwanoto kituni. Kolel boiboiyet nemite kabisa abwote ngotutume nguno chemi gaa olin bo Kalenjin olin ko betutab harusi anan ko koito anan ko nebo chaik ya chomyet ak boiboiyet. Ngopkoite rani korue chito kemboi korue rwondo na agenge ne kararan kabisa, lakini komaru lagat amu ibwoti akobo betut nebo kasuldaetab tumdo. Kora nekanam tumdo kabisa akorem boiboiyet nekityeni akora chu kokemut MC kabisa chekikere kele MC chebirto biik, birto boisiek kabisa ipkotien busoisiek uro kotien age kotienwogik kong'utanga takikere murenonin nekameche kotunis sikeker muguleldonyin neitiakat ak boiboiyet kelen to nyolunot. Kaip Jehova tumotok akoker muguleldab koyonindet nekikoyan Jeiso kele une muguleldong'ung betut neketai Kiptaiyat eng sobondong'ung. Tos takikere muguleldong'ung eng taitab kipsengwet kokere Jehova lapkeiyonoton. Kole anyun kekere anyun koboisie ng'alecha Isaya 62 kaitab 4 Episiba kokale katwo muguleldo kole mi boiboiyet. Tanyiwe Beulah kokanyokomwa kole Beulah kotunot ko ingen ile kale eng boiboiyet nebo chito nekaketun ko eng muguleldonyi kokakoistoegei nyigisindo nakyonye komokotunot. Nguno kanyeketun kokakotyak eng muguleldonyi kole kabunchi chi akoroni manokotiondenyu kokacham nguno muguleldonyu kotyakak eng ratutik chekwotindoi kamuny. Kokanyokokonech eng yu kele betut nakisiku ingen kotomo isiku sinyen komaitunot timi sang yun tokomi birtoetabkei ko betut neketach Jeiso muguleldong'ung kole sirutikab Jehova kakitunin. Konanyewe kitabutab Efesoek 5 neng'olole kole osotichu okasit manung'otoikwok kou eng Kiptaiyat neiboru kele Kiptaiyandani kakitach kokergei ak manung'otiot nekose it osotiot amu kabit tilyandit eng ichek amu chomyet. Ko betut nekakisiku eng taitab Jehova kosuldae Jehova magutikchik eng mugulelwekyok kele otunotin anyun nguno eng Kiptaiyat obo kaplaitoriat obo Jeiso. Ko noto nekonech kakasetabgei nebo mugulelwek kele kikesorwech ako makebake achegei kibo kap Jehova ki lagokchik eng rirenenyi ak miendonyi ongekaskei muguleldo. Noto kakaset nekochin kristianik kabisa kokilgei. Noto amune ngiwe kanisa ityeni, iwe kanisa indoi kabisa ikas logoiwek chemiach, iyetegei tugun chechang chekateyoe eng betutab Sabato ak ile uiye kowo kanisa. Lakini betut nemaitunot muguleldong'ung kotasemberta newendi ikere ile kewe kimasi ak iwe kimasi amu isimaitiakat ko chi nekakotunot neitunot eng taitab Jehova ingen tokchineng'ung nebo tilyandit nitindoi ak Kiptaiyandeng'ung. Kongoi missing. Kongoi missing amutochi mwalimu nerube. Kongoi. Kebeberta nebo kwoeng kasi kong'ololen akotebe tebutiet nekale tos iboiboi Jehova. Tebutiet nekateb yutok ko netai korok ko tos kimuch kibaibai Jehova ingot ko kiyai kipsengwetisiek ak ing'ony ako inendet nekwerie kurumerik akwoe tuguchu tugul chu. Inendet netete karisiek milionisiek chemi Los Angeles ak taunisiek cheechen. Inendet nekwerie taboik tugul chemi kipsengwetisiek. Inendet ne ikoikoi akokopkopit tiong'ik tugul chemi tulondok ak chepkim ak kutyet age tugul ak tabubur age tugul ak ko saa ngapi koborie kele kakip kibaibai.
Imukakse kibaibai Jehova ikai. Nebo oeng, eng kiptengekiot nekikobutyi tengek, ko ngot komukakse kibaibai Jehova komuchi chito nekikwai tengek keim kiyotok tauti kot koteb eng kitabutab tienwogikab Kalosunet 8 koite 3 ak 4 kole yoker sengotisiek boisionikab eunekuk arawet agenge chekichop ateb ale ne chi netos ibwat anan ne weritab chi kotos irutochi. Eng tuguk tugul cheiyoe Jehova chekikwong'e akoi rani science, kong'ete chemi kipsengwetisiek akoi chemi cells orit, chengeba kebendi akeba ipkei cells akiker tuguk chekiyoe Jehova chekikwong'e eng cell orit, atya iwe chito barak akiwe ilany tulondok ibiwe taboik ak kecheik ibiker tuguk cheechen chebo kwong'ut, lakini konyorchigei weritab Jehova nyokocheng chito ak nyokotebeu ak nyokotungchin kobanyonchin inye agenge chito agenge. Ne weritab chi, ne chito kotko meto Jehova kipsengwetisiek tuguk tugul chebo ak nyokomechi akot ndaki agenge negei nekikimechi kokiyoni nyokomechi. Tebutiet noto nekateb ko tebutiet ko amwachini Jehova kongoi ne matin kotala, yani matin ko laitoriatab laitorinik nekiywei, lakini nyon akoi koing'ung nenyekemeto karit mami ole takebunu, kot koyach kebun sigiriet akebwa akoi gaa takilen keit mami akot ng'echeret neketebe, lakini koyan kekochi musukiet nekikwany eng yo ako keyen mosokorek yeton abo mosokoriot, lakini konyo laitoriat Arap Ruto akinyokotebi ng'ony eng yo akole kwany sikeamishe tuwai. Isisi biik lekikobetyi ne chichinyi nekainyo korok ipkelechi asikarik kotebe korok ngebe tugul sikelach sigiriet sikebwa akoi keit anyun koing'ung takilen keit korobonu kot korok amami akot kabisa ngelen kekwany ako kanyo akoi jikoni mami kot age tugul noto. Isise bile mi kiy mongen ale ne nekachomena chichi kalya unoto Jehova. Aya ng'oliot ako eng kitabutab Matayo kokamwa Matayo kurget 5 koite 45 kole bo kwong'ut Jehova amu kole sioeku werikab Jehova kwandang'wong nemi kipsengwet neikochin asistanyi kochorchi cheyachen ak chemyachen akokochi korobonchi ropta ichek chebo iman ak chemobo iman. Kounoto chome Jehova eng ng'ony tugul. Tebutiet nyu nekateb eng yu kole kongole Jehova kora achame inendet naichep akachame icheket chekosei. Ne terchinetab chomyet netinye Jehova nechome eng ng'ony tugul ako ak nikamwa kole achame inendet nekosoit amu kole iro eng kitabutab Zaburi, moja asoman kitabutab Zaburi 149 koite 4 ko kole ngasoman korok en kalewenoik korok inendet. Kalewenoik 15 koite 8 ak 9 kolen weche Jehova tiseiwekab kiptengekinik ako boiboiyenyi ko saetab chebo iman. Weche Jehova oretab kiptengekiot ako chome neisubi imanda. Tebutiet anyun ingot kochome Jehova chebo iman ak chemobo iman akokochi ropta akokochi asista, ko katepto ano yuyu kole weche nebo kiptengekiot kochome ni? Tos kasirgei ng'alechutok? Kakuyetab ng'olyondoni kokale chome Jehova eng ng'ony tugul ako ngano kokosegei chekoseit inendet kou lakwet chome lagok tugul, lakini mi lakwet agenge neimbelu nenyone kabisa akinyokochamin neiluenenkei akwoe tuguk tugul kotkan kora ngobendi lagok chun kourereni ati kolen nyokotepche ng'ony nito nyokotebe koek chebusiek ng'ung nito nenekitenin ikosegei nitok ngaichome tugul kakikuyegei kounotok ng'ololi kurgoch bichu tugul ngisoman kitabutab Isaya 43 koite 4, kitabutab Zaburi 149 koite 4
komwoe chuto kole ikosenegei Jehova ako chomech. Chome Jehova eng ng'ony tugul cheyach ak chemyachen ako chomech akichek. Lakini ngichek chekoseit ko kaketeshi chomyonoto kakasetabgei amu ikosenegei Jehova. Ara tebutiet nekitindoi rani kele tos eng atebosiekyok ak tilyandinyo Jehova ko yototin mugulelwekyok asikobit kikasegei akokasenegei Jehova. Ikere werit neo nekaking'olole kokichome kwany, lakini kelik muguleldonyi ng'wonindo nebo kijanayandani nemaimuch kowekta chomyetab kwany. Konyalil chomyetab kwany nga kakirong chomyet ipkomalalat, lakini konde rechait no kikakinabe takalkal nemachute beek ngolen kole komachute chomyetab kwany amu tinye ng'wonindo ak nyitatet. Ako eng ichek chechome Jehova ak chekikotach Jehova koyotoksei kong'ikab mugulelwekwak asikobit kochuchun chomyetab kwanda akocham Jehova eng chomyet nesirei amu ikosegei aiyebindab chomyenywa. Kochuchun kot kenerie ak kebiye chomyetab kwandanyo. Ngotoretech Jehova asikobit koek sobonwekyok chechome Jehova akokasegei Jehova. Amache ateshi kora nebo kebeberta nebo somok kasi asikituye tugul. Kale kiyae Jehova asikobit keeku anyun koik chesoptos. Kakuyenyi yekakechuchun chomyetab kwandanyo akebiye chomyetab kwandanyo kenerie akowakta tikitikyok tatya ketou kecham lagokyok akecham manung'otoikyok akecham osotikyok akecham biikab kokwet eng chomyet neter nekwong'e biik ipkelei angoyep chichi ayebindo age neter. Ngomatiny kokiyochi neya kotinye nyoetab kat ak mutai kora kotoretin nga kiyochi cheyachen akoi koker kole kinai bichu kiy nomoche anai komie kowek biikab kokwotinwekyok komwechi amu kaketechin eng koik chekakotok hekalutab Jehova eng koing'ung eng sobeng'ung akonai chechang kole kiinai Jehova eng iman. Noto amune kale kakiyaech anyun keeku koik chesoptos chekimuchi ketege chomyetab Jehova kot koker biik chechang kole kangechomyo kochutu chechang konai kole takitebi ku kabanum chetinye manung'otiot chomyet eng osotionni akotinye osotiot kondit eng manung'otionni akochome lagok sigikwak akochome sigik lagokwak. Oeku barwet nekisomani. Amune? Amu kakiyayak oeku chechokotin eng taitab Jehova. Konunet nekikoitoi neng'ung neanyiny eng Jehova ak eng kokwotinwekyok. Noto terchinet eng ichek cheboisiechin Jehova kong'unyng'unyi ak chekitach chomyet neikosegei. Nolen Ingereza you cannot help it. Nging'et kole uyo keamisie sine, ngiamisie bibiye isie kityo. Kou noto ngot kanyin chomyetab kipsengwet kongisie korodogei chomyetab kipsengwet. Lakini ngotiyoe eng nerek akang'unyng'unyo komatingelen ile imuite iuny. Kouyo itinye loliot matingelen ibubuny. Iwendi akoi ilal komong koroatok amu ka inerekat eng orit. Lakini ngotko chomyetab Jehova ko inyime ak ng'erekwek cheinerechi komyeing'erech koker biik kole nee nekinai chichi. Ara asome ale ngondoiwech Jehova. Mongen ngot komi chi netesei eng kebeberta nekaba oeng kasi nekatebe kole tos iboiboi Jehova ak nguno yakakeaech keeku koik chekitechei ketege chomyetab kipsengwet sikoker biik hekalutab Jehova. Amache ale otesyinewo ng'olioyotok yatugul kikeni pasta eng yotok mi ng'olio nomoche ates kotom kowek. Mi ng'olio nomoche otesyi kebeberatak. Keteb ile tos kimuchi kibaibai Jehova.
ne nekimuchi keyai sikoibaibai Jehova. Kingen achek tugul kele kibo kwandanyo ak kimuchi kibaibai mau kijanayat kangetau lesson ko kakamwawa kito nekameche oib eng pichait obwat nekakakonech sirindet koborwech kijanayat nebo kenyisiek 5 nikichop kabisa eng kakasenyi kochop zawadi nekimeche kokochi kwandanyi eng betutab kibwate kwan anan babaishek. Ko kikosegei kijanayat kingochobe kiyoto. Ko kingoib kabisa kokochi kwan kobwoti kole boiboitu kwan ak kong'erech ako maybe kong'utot. Ko kiib konyor lakwanatak kit neking'wan mising amu kilechi kwan acha ikere makoi ibaiba konunotiondeng'ung. Ko kiibwat kwan kole chechuk tuguk tugul akot kijanayandani ko nenyu ak tuguk tugul. Lakini komatokoborchi chomyet lakwet. Ko kakinetkei eng yutok kele chomyetab Jehova komakiole. Chamech Jehova buch. Ko kakenai korok kele ki chechiket. Kimuchi kibaibai Jehova eng tuguk chemakwech Jehova keyai. Amu kale ngotochoma orib ng'atutikchik. Ketikemeng'isie eng kou ole makwech Jehova kerib ng'atutikchik, kesich nyoetab kat, ketebi eng boiboiyet ak ketebi eng sikunet. Kou kijanayat nekakinetkei nekibetotiot. Kingonyo ko kinyikerestoen inendet ak kiit inendet koek kora weritab koi nga kikakobet. Kengen kele ngewekchigei Jehova kenyoru restoration. Kinyoru chamet age kokeny. Ako ngesich kaming'inetabkei keeku kiitech kokeny. Keeku lagokab kwandanyo. Kongoi mising. Achame ateshi kurget agenge. Agere kuni ketinye ng'olyon. Ko kale Petro netai 2:4 akoi 6. Yobwochin inendet koita nesabei nekiyesho biik iman. Ako ole not eng Jehova nechamat mising. Akoeku koik chesoptos chekitecho koeku kotab tamirmiriet. Akoeku cheboisie eng tisainotet netilil asikokoite korosekab tamirmiriet kotokoksei eng Jehova eng Kristo Jesu. Amu mi eng siret kele okero kande Sion koita neo nebo loita nelewenot nechamat mising. Inendet neiyoni komeluloni. Igere ile kamache kipsengwet ichek chekimakongen Jehova ako kimotinye myein kokikiwalech ak yekakewalech kemirye chomyet kai kot keeku koik chekitekse koek hekalut ole tun mwechin biik ako mwechi biik chechang chomyonotok kele oye ngotko ngena Jehova kekerkeit ak kabanum kemoche ketebi akichek atebee neu notok. Elelian ketinye ng'olyon nekemoche iteshi. Tomi yatrisiet. Kameche ateshi ng'olyon nekamwa eng yo kole tos kiboiboitune Jehova kokameche kinetkei kito agenge nebo stewardship. Ale kikure ne stewardship eng Ribetab tugukab Jehova. yes. Ko kebe Korindoek nebo 2:9 koitet 7 kole ingokoito chi age tugul kou ye kikochop eng muguleldanyi ma eng ng'ong'natet anan ko torchinet amu chame Jehova neikoitoi eng boiboiyet. Ko kakimwa eng yo kora kotinygei ak koik chesaptos ko kemeche kinetkei chomyetab Jehova nekonin ikoite amu ngikoite igere ile iboiboitu ne akot eng ng'alekab science kikinetkei kele mitei kito nekekure endorphin. Yani ko keyai kito neiboiboitu ne itoret chito age. Keba eng kanisa koek ibwat
amu kikebwat eng kene akot eng kitabutab Malaki 3 koite 10 ko iweku kokoitoet na saga ipangan eng sobondang'ung ile makat awekta saga akikoite kokoitoet newendi kotechei korikab Jehova kokochi biik alak konyor ng'oliotab Jehova sikowalak kiptengekiot kosich olewendi akoit kakesunetabgei konyo Jehova amu kale weksei Jeiso konekit. Ikere ile kingap kelen oyie matinye oyie uyo lakini kale Jehova tiema eng muguleldang'ung ibaibaitu amu mi Jehova kwenunyo. Kakemwa kele itondosoni cho tugul cho uen cho ilen ile simutai kotolen chalibanene ikoite tyem iro Jehova. Ngomi Jehova kweng'ung iwekte saga siker ole yani neikere ibilechigei Jehova iman komakere yu ako kakomukak konitok akere ile iboiboitune Jehova akinetkei kikoite iwekte saga kuye makat kiwekta mebwat ile sialipanene ni matian kesi muguleldo amu abwoti ale chang chekestruggleni kele ingen Jehova kole mitei ano mugunyoni komitei kolyon kokiyoe no. Korok netai ko ngikochi Jehova kebeberta nekile iweku asikobit chun alak koyae Jehova kotesak. Tomo ketyem Jehova koyemwoe kole tyema siker inyoru boiboiyet nengilen iru kemboi kolong muguleldo amu boiboiyet nekomebwoti ile yoe Jehova. Komeche kinetegei ngoek lesson nekinetigei koek practical sikobit kenyoru imanda akenyoru borotet eng Kamuktaindet amu iboiboitu ne Jehova yeikere ile metinye lakini kait itinye dhahabu na fedha komi kong'ung amu mi Jehova kwenung'ung yo. Kongoi. Kongoi. Yekakeeku koik chesoptos akonyech akenerye chomyetab Jehova koikeitune katorchinenyo bogei. Pasta amache atachin asikobit iib kebeberta nerubei. Kongoi mising, kongoi kanetikchok. Kaumwa mising ak kaosisin ng'alek chenyikisen eng mugulelwekyok. Mising koteke kimite kwenut anan king'olole mising akobo chomyonep Jehova. Ko katorchinenyo nenyolunot eng ng'alalet tugul nekakeng'alal eng betutab rani komwoiwech akobo rirenetab Jehova. Ako kit nemeche Jehova eng sobetab chito kele itorchingei Jehova mising kabisa eng muguleldab chi ko kenyoru sarunet. Amu magetab Jehova kebutyi tengekto ko kikobet tilyandit eng acheket Jehova. Akobet tilyandit eng achegei ko ki biik. Ako tilyandinoto nekikobet ko kikotyem Jehova eng rirenenyi ak mieindonyi eng chomyenyi komutwech kewekchigei kap Jehova. Ko kit nenyolunot eng oret age tugul eng taitab Jehova koker kole eng sobenyo kokabit chomyet. Kou yeu chomyetab Jehova eng chamenyi eng kipsengwet. Amu kit nekimaluch kipsengwet akerate kipsengwet eng oret age tugul eng sobet age tugul nebo kipsengwet ko chomyet. Ko chomyoni tindoi Jehova eng kipsengwet ko kikoyobwech eng werinyi Jeiso. Jeiso nekinyokonyo konyokokol keswot nebo chomyet eng mugulelwekyok sikobit koistogei ng'wonindo neketinyegei ak Jehova kou yekikinde oindet mugulelwekyok keeshe Jehova akeutyi inendet akotustus mugulelwekyok sikobit kenyoru tilyandinotok ak Jehova akenyoru tilyandit ak biik chekimeng'ishe kibagenge ak biikchok. Ngo biikab kok, eng biik chekiboisie tugul, eng biik chebo bororiosiek kou yete chomyetab Jehova. Magetab Jehova kounotok. Kemute nito kenai kele Jehova ko chomyenyi kobo koikeny. Tomo kowalak. Notok kose sirutikab Jehova kole Jehova ko kergei ak amut, kergei ak ra, ako kergei ak mutai. Inendet taunindetab chomyet ako tigityotab sobondonyi ko nyitat chomyet betusiek tugul.
kotab kekwong'e nito kebwat kele tos ne nemakat eng sobetab chi akai ngisis ko tos ne nenyolunot eng muguleldong'ung kabisa ngokaibwat komie ko tos ne nenyolunot nengisis igere ile tuiye nyolu anyor. Kemutech atindiyot nemite kitabutab Mariko 9 koitenyi ko 17 akoi 29 akobo atindiyot nebo chi weritab Anum nekimyoni. Kokile kimyondo nekitindoi ngisoman sirutikab Jehova kole kisor Jeiso anan kinyokonya muren nebo kabanum nekinamat kut. Ngisoman 19 kinamat kut kong'ete kimokut ako kitindoi tamirmiriet nekibirtoi kemboi ak bet. Ipkotabukan lakwet komong tuguk chekamang'une kutinyi akobirtoi eng sait age tugul. Ko kinyokwana kole Kiptayandani kale kiwach eng kutit neo. Ingen ile sinye ngot komi kiy nekikoimin kocham akere ya kanyo president anan konyo president nebo Arap Ruto kiabwoti betusiek chekibo Arap Moi. Kong'et chito kabisa chepyoset eng Eldoret akomang'une kwenutab biik akowach kole mbaret. Ko kingomwoe mbaret ko kakikerebe mbarenyi. Komalechi Arap Moi biik oyie ole kinye kolechi oyie omete kolechi askarik omete ngomwa nyone chepyoset nebotoni kolen eng muguleldonyi komeche komwa kiyoto kikoim eng kenyisiek chechang. Ko ngomwoe mbaret komakomi lugait age netokomwoe ngomwa notok simakikosyi. Ko iman kolechi Arap Moi kokur DC. Ko kingokur nguno DC kolech okasyi ng'alek chepyosana akekur DC. Ipkeng'ololchi ng'alechon kolech kotesetai ng'alechotok. Ko eng muguleldab chichi boyondoni kokitindoi werit nekikonamak kenyisiek chechang. Kale kikimutyi alamalaik chebo Jeiso temenya. Komainya alamalaik kole manyor kimnatet nekinya. Ko kiwach isakap chichi muguleldo nekibo orit akole kit nenyolunot eng ane ko korok netai kosom chichi nekikure Jeiso konyoiwo lakwani akoisto mionwogik koimegei. Ingikobirtogei chi sinyen netindoi lakwa nekikoimegei eng kenyisiek chechang kokere eng betut agenge kole uye takelu lapkeiyet konyaech sikobit kenyoru kamung'et eng nyalilda nekikenyoru akobo lakwani nyone. Ko eng chichi muguleldonyi komwa kole toreto Jehova Kamuktaindet eng kayanenyu nemaititaat. Kaboisie Ngeresa kole Kiptayandani help me from my unbelief. Ko ng'oliodonoto namwoe kole uye toreto eng muguleldonyu nematindoi kayanet ko kityai muguleldab lakwet nekinamat kut eng nyalilwogik tugul. Anga kit nebo nyolunot eng achek ko keng'any kit nemi muguleldonyo nemakitindoi. Korok nemakitindoi ko makitindoi kayanet. Nenyolu kabisa kesom nyoetab kat Jehova kelech toretech. Amu takitindoi kayanet takiname tulwonobo Ndalat akelechi Ndalat kitebeu kenyisiek chechang. Angichulake rani akituiyegei koraranit anan inam Mount Kenya nabo Kenya kabisa nao nebo Kilimanjaro kole kikong'etyo biik kobendi barak tulwet egu flat akitender akoi ainet. Imukakse kale ngot ketindoi kito agenge eng kayananatak kitikin kemuchi keyai tuguk cheechen eng taitab Jehova. Ko kingosom chichi akolech toret eng kayanenyu, kayanet nemining akolech okot Jehova Kamuktaindet atindoi lakwani akikonyal kenyisiek chechang. Kowach eng rirek chekimi barak eng rirek chekiwach eng muguleldonyi akolech toreto Jehova eng kayanenyu nemaititaat. Ko kingomwa kunotok ko kit nekiwekyigei chichi ko kakorir an kakowach ko kibaibai muguleldab Jeiso. Mamwoe eng kitabutab Ibraniek 11:6 kale makimuchi kebaibai Jehova ngomakitindoi kayanet. Anga kayanet kitikin
ni mai kale kerge ak keswot aradali ko aradali ingel makikuitosi keswonot wino ba jebarshot wiga giro jebarshot na kitigin ro leten jemositab jebarshot mi jeborsinik chemite wasingishu chikikole chumbek ing kenyisiek chekije pokol ak oli bokonom artamaki nekinome biik lo sikobit kutuiyo lete ketoto ko ngiro keswot nebo jeborshot isose iro ketit newiru kemosi nebo kitit ko kamwaiwe sirutikab Jehova kole kot ketindoi keswot kitikin nebo kayanenyo kemuchi keyai kwongutik chechang ak kesom ak ketoret mayal malai boisiet nekibo Jeiso kosor lakwani amu kayanet nemaititaat makimuchi keyai ki achek eng mugulelwekyok eng kimnatosiekyok komami Jeiso eng achek keborwech nito komie kole boisiet neo neititaat eng achek ako nenyolu eng betusiek tugul neikoikoi Jehova konakamwa Paulo eng kitabutab Korindoik nebo 2:5-10 ak iwe kitabutab Kolosaik 1:10 nekimwoe kole ngot kekas angot kesom Jehova ak ketindoi maket eng inendet kele aiwech kosuldoi tugul anga kit age tugul nekikokerech eng mugulelwekyok kokerindech kemande eng sangutab mieindab Jehova ko tuguk chekimokyinigei ak kemokyinigei eng kipkei nemakikochini boroindo Jehova sikobit kotoretech eng mugulelotok ui netikonyikis konyumnyumwech akoistech konakakesoman pasta ngakesoman ile kikoik ko mugulelwekyok koik nyikisen kole Jehova aistoi koitab muguleldo nekitindoi akokonech mugulelwek chebo banyek ko muguleldab banyek ko muguleldab tamirmiriet ko tamirmiriet noto kotindoi kaming'inetab kei akokonu tilyandit nebo Jehova eng achek akonyumnyum boisietab Jehova eng sorunenyo nekiketach eng Jeiso kekes chito kanetindet kole kit nenyolunot eng kristianin age tugul kokilyo mugulelwekyok ongetach Kristo eng sobonwekyok amu yakitach Kristo eng sobonwekyok eng oret age tugul ketindoi maket kecheng biik chechang chekikoilyo mugulelwek ak kikobirto ng'weny cha biik cherirtos akotikendos mi biik chemi kitandet cherirtos eng sipitalishek chemeche kanyoiset ku lakwani kinamat ku nekibirto oindet kong'ete karon akoi koskoleny kakile kiyakebirto lakwani ipkochur borto amu tepche kitikin kole kowirta tamirmiriet kai kwo soet akowirchi ng'weny akoburbure lakwet kai koleji ng'ung'unyek ipkoyen temburiet kitikin komuny yakonyalil lakwani kenyisiek chechang ako kingocho Jeiso kotwa muguleloto koteb boik kolech ing'o akai ngo ii werietab Jehova neinaat kele anga kayanenyo ketyochi ratutikab chechang chekikorata oindet cha biik chenyolildos cha biik chetindoi lagok chekikoimak eng sobonwekwak nekure kole Jehova inyone auyo kamuktaindet sikobit inyai mugulelwekyok ak sobonwekyok betut ngoro nikonech katyaknatet sikobit keboiboitu akichek kou biik alak ak kenyoru chomyonotok nebo Jeiso nekikonech eng tai ko ngotoretech Jehova kenai kele kit nenyolunot eng achek eng betusiek tugul ako torchinenyo nenyolu keker eng sobonwekyok tugul ko kesom Jehova koisto mugulelwekyok chen eng kasarta age tugul kotiketindoi kipkei tikomi kiy netomo kotyak eng achek ko kingorir boyondoni kole po kiptayandani toret kayanenyu nemaititaat ko kityakat ako kinya Jeiso lakwenyu ako king'alal lakwanatak akoi kwong'utiet neo kimeche kanyoiset neu notok achek chebo mugulelwekyok sikobit kosuldae Jehova maket nekiikuryech amu chomech chomyenyi neo ko keker tilyandit akokonech kamung'et eng birtoet nekikobirtech oindet eng emoni.
tos mi chi netokotese ng'olyo? Ai kityo nekamache ates eng yo kokesus firindoni lesson kokamwa kit agenge nekisir kiboitiotab Jehova kole memugulel Jehova kerenyigei acheket amu kikiyaech eng itondanyi akochome Jehova nemami kiy nekergei. Kaimutik aeng chekitindoi ko ngap kemenegei kot komakimake chomietab Jehova. Kiptuibotoi nebo notok ko kerenygei kot komatiny kochomin Jehova ile akot ndechama ko mami kiy naun inyalilden abut buret mami kiy naoe kenyalil buch keser tugun chekuk cheng chi age neichome. So ngelen isutu konokilen ngesut ole busoin komeune olimbo chotik yebilen isutu komasin komeune oli onguno ko nyalilda netinye Jehova komi biik chekiplaskei chemenot chengilen kecham kolacha wachanan akot age ngap komene banandanyi banan ko kwanyo ko ingung atepto banandanyo kitu gani aya komi nemene mokornatet nyi ngoli komi nemelen kamen lakini kale mami kis naun ara ai jamaa si amenane meto kityo nyalildanyu ko yotok kinyalili kipsengwet kokamwa kole ikochin Jehova kome muguleldo yekirenygei amu kiyae Jehova eng itondanyi akochenge oret age tugul kotugul kochutwech eng chomyenyi sikeweke gaa kou werit nekibet tatya nyokocheng igorta neo nebo kwong'ut. Ng'olyot age kora ko kole kinyalili muguleldab Jehova yekisome tuguk chemengechen neikere ile acha kianyalil Mungu mising nga asome kikitin ile kakoyam choto mameche tasom kiy age amu kila kokokiboisie chomyetab chitondit ne ngap ngiwe isom sengekei kotutelen iwese kole keitu kokeny maketinye komung kenam chomyonoto kele unoto Jehova nemoe ikonye akot ilechi oye kotoreto kotep kole sine melen komoche betut age tugul ko ileni kityo Jehova konanyun kokeny amutai moche itinye kakasetabkei ak chomyet ak kalosunet eng tuguk ak kongoi eng kit nekaun Jehova lakini mewe silelanas ile oyo mising komirit ngotko kit nekibechini Jehova kesome akobo torornatenyi kele boisieno Jehova amu biik chetomo konai boisieno siatoret biik alak mamoche anyun chobo kipkei ne betut age tugul irochi kityo ilen ane kityo taikono mayama taikono lakini ngotko kit isome akobo torornatetab Jehova keae boisienyi komelelan itebe Jehova tuguk cheechen amu ngap wakati ingine kiywei ketebe Jehova tuguk cheech ne kit agenge neimegei Jehova ko kale Jehova they limited me kit nekinerekyi Israel ko kale kirenya akwai komarikit oret nebo tuguk chekiamache ayai ko kera korenya ko mat kerin Jehova amu mamining Jehova kuye kibwoti ngap kerin Jehova ngomnatosiek chok kot keyai Jehova kou Solomon nemoche ketoret ingot tinye kakasetab kei kikere lagok komengechen kole hey korom baba nenyu bwana imuchi kopir baba nengung amu ikosekei kokose kabisa kole imuchi kwai kila kitu eng dunia ko ngap kalasini bilo ya paranyun komeche Jehova akine kokaskei kunotok kolente lakwenyi o Jehova nemami kiy nekergei kole Jehova aoe sikotok iman torornatenyu kotoretech Jehova eng ng'alekab Jeiso. Kongoi. Konetkei ne eng wikini Evelyn koinetkei ne eng kanetisietab wikini eng Mulila? Chang tuguk chekwanetkei eng wikini. Kito nekwanai ko kwaker ale bo kamanut mising tilyandit kosir tuguk chekitinye ako makimuchi keal chamyetab Jehova. Chamyetab Jehova ko makiale. Kito age nekwanai ko tilyandit koibu nyeetabkei kosir tuguk chekitinye anan tuguk chekiborchinigei. Tuguk chekitinye ko temporary, sirtoi tugul
akobendi lakini tilyandit kotepche koikeny. Choto tuguk che kwanetkei. Ak nyoetab kat ko kit nebo komonut mising, ibu katurunet nemie. Kongoi mising. Lilian. So mitei tuguk somoku chekaker eng yu ale chomyetab Jehova netinye yautikchik anan kerenyi nebo konyek, yautikchik ko inye ak ane. Boiboitune Jehova yani chito nekiyai, nechome age tugul, kale kachame age tugul ako ne salamwo, chome age tugul ne samis. Nailen makomeche chi kochomin, ngot komitei chi ne makokere kole makondawe kanisa anan ngalen kikeisto mami record. Ngot ngalen awo kanisenyi komakomache chi amu kikemwa kele ikere chicho mandoi biich eng kaniset, matotach, mami kaniset age tugul, ngiwe Roman makomachin, ngiwe ne mami netochin, ile ngawo takchine ibile he kotep makomi akot Jehova. Ko kale chome Jehova neikere ne ing konyekchi ko chomyet nekonech, ako notok chomyetab Jehova ko amune asikeboiboitu, amu chomyetab Jehova. Makonin shetani boiboiyet, lakini amune sikeboiboitu amu chomyetab Jehova nekikokonech. Ako boiboiyoni anyun kokeny sikemuch kecham kiptengekiot age, asikemuch kecham lakwet ni kokerkeit ak ni, ko amu Jeiso nemitei sobonwekchok nekiketach kokonech kamukanoto. Aker eng yani lesson nekakinet mwalimuinik age tugul kokonech boiboiyet keker kele kitinye tamanan nekisire tuguchu ngap ikere ile iker chito age ile tindoi kot netenin, tinye age lorit, tinye akot ne, tinye ndegeit, lakini kiechen kosir tuguchoto tugul eng togetab Jehova, chomech kosir kiy age tugul. Ko nekale baibai akot Jehova kokakowek agenge kiptengekiot, ko angot koboiboitu kipsengwet amu kiptengekiot, ko amune simakikaskei aketien. Amu kale tien eng sobondo akibaibaitune Jehova. Komache ngebe kanisa kirem ak tiendo amu kiboiboen amu Jehova nekachamech. Matketien singilen ngeker togochikwok anan ko togenyu komanamegei ng'alek chebunu kutinyu ak ole mwoe togenyu. Togenyu komi mbali sana, mi kabwatutik alak, lakini alen kityo ewe skuli ya saa. Ngot ko skuli nebo Sabato komi boiboiyet, ikaskei kele ewe skuli ya Sabato hapa nzuri sana. Ikaskei kot koborgei, kot kotumtumgei kot, kobaibait kipsengwet. Atoche chi tugul keboiboitu. Kongoi mising, kongoi Lilian. Pastor, tindoi ng'olyo? Acha, abwati ale matinye ng'alyo. Kongoi mising, kongoi otokotin akwek tugul eng lesson nebo wikini nyone. Kongoi kanetikchok. Ng'olyo neking'olole eng somanetnyo nebo ang'wan nebo wikini nyone ko ng'olole akobo chomyetab Jehova akotinye rirgei, chomyetab Jehova akotinye rirgei. Obwa sikobit kenetkei eng wikini nyone kou kaberuret, asome ale akwek tugul chu okasech eng kebeberwek kemwoe kongoi mising, kotestai kokonech tebutik sikobit kenyoru walutik. Anan kot komi kiy neimeche ites, isirwech eng yo eng YouTube inoto nebo kutitab Kalenjin. Kongobirok Jehova ngondoiwok, ngokono kimnatet. Ngot komi tebutiet neikere ile imeche inyoru chito nemu chikotoretin, komi kanisetab Seventh Day nenekit yotok imi. Som jeng boyotab kanisa anan ko pastor sikobit itebe. Ko ngolya ingetindoi boroindo nekimuchi kewalu, kimite achek tugul America chekeng'ololi. Ngobirok Jehova ngondoiwok ngesany. Kiptayandennyo Jehova kamuktendet nebo kalyet, kongoi. Kaiborwech chomyet akoi sisin eng arawechu tugul ak kenyini. Yekatoigei lesonit ak kanetishoni, konech Jehova sikobit kenai akobo chomyet nenyigis. Nyumnyum mugulelwekyok sikobit kekerin eng oret age tugul
kele Kiptaiyandenyo nisorwech ak iborwech mieindo chomyet. Berutoki kosikyok eng kebeberwek tugul, eng kebeberta age tugul nekosei, indochi ichek ak ikochi kaguyet. Ngwang makeng'ung Jehova, berurech kotendi amu kimong'un ak ilosun eng kainetab Jeiso ne Kiptandenyo. Amen. 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 Kongoi mising bikyok. Kongoi.